Poštovana publiko, dragi prijatelji i ljubitelji izvornog narodnog stvaralaštva i tradicije, dobroveče i dobrodošli na završnu manifestaciju Susreti sela 2015. godine. Manifestacija Susreti sela se ove godine održala po 54. put. I ove godine organizator manifestacije je ustanova Centar za kulturu opštine Bor, medijski pokrovitelj regionalna televizija Bor, a generalni pokrovitelj manifestacije opština Bor. Više od 5 decenija uspešnog održavanja ove manifestacije u kontinuitetu, u kojoj su satkani temelji kulturno-amaterskog stvaralaštva, sve ono što čini tradiciju i kulturu etnosa opštine Bor, kao i značajni rezultati koji se postižu u prezentaciji i afirmaciji lokalne baštine i izvorne narodne kulture, koja sadrži najarhaičnije i najautentičnije običaje, svedoči o vitalnosti i značaju ove manifestacije. Najznačajniji izraz i ishod ove manifestacije je čuvanje od zaborava svega onoga što u narodnoj kulturi stvaralaštvu opredeljuje Bor i okolinu kao samosvojnu i originalnu sredinu. Direktnim i indirektnim angažovanjem velikog broja učesnika i posebno učešćem velikog broja mladih ljudi u pripremanju i realizaciji raznovrsnih programa i sadržaja postiže se efekat u pogledu edukacije i kreiranja identiteta lokalnih sredina u domene kulture i kulturno-istorijske baštine. Ovogodišnja tema Susreta sela je bila mitska bića u tradicionalnoj kulturi stanovništva opštine Bor. Kroz nastupe kulturno-umetničkih društava uživali smo u prikazivanju običaja, vokalnih, instrumentalnih i igračkih umeća učesnika manifestacije, a ono što je najbitnije je veliki broj mladih koji nastavljaju koracima svojih predaka i daju svoj nesebičan doprinos na očuvanju kulturne baštine i izvorne tradicije koja se decenijama prenosi sa kolena na koleno. Upravo je to razlog što je Borska opština jedna od retkih u kojoj se na jedinstven način održava ovo plemenito nadmetanje seoskih kulturno-umetničkih društava u prezentovanju najboljeg i najkvalitetnijeg što seoska tradicija i baština može da ponudi. Posetioci ovogodišnjih susreta su imali prilike da vide kako se igra. Pesma, talenat, kultura našeg kraja i šarenolikost nošnji prepliću se na pozornicama, iako je svaki nastup na svoj način bio poseban i kvalitetan. Večeras smo se okupili u Šarmanovcu da pogledajmo najbolje tačke po stručnom mišljenju žirija za ovogodišnju manifestaciju Susreti sela. Ovogodišnju završnu manifestaciju Susreti sela otvorit će gospodin Dragan Milić, direktor ustanove Centra za kulturu opštine Bor. Izvolite. Dobroveče svima. Čast mi je da pozdravim večerašnju publiku i ovom prilikom bi želeo da se zahvalim i da čestitam svim učesnicima, kulturno-umetničkim društvima, organizatorima i samim selima na uspešno realizovanoj manifestaciji Susreta sela. Ova manifestacija po 54. put dokazuje važnost održanja tradicije i kulturnih običaja ovog kraja. Želim još jednom dobrodošlicu, uživajte u programu i živjeli bili. Program ovogodišnje završne manifestacije otvorit će kulturno-umetničko društvo Petar Radovanović iz Lota.
Pre nego što najavimo tačke kojima će nam se predstaviti, reći ćemo par reči o kudu Petra Radovanovića u Zlotu. Zlot, kao najveće selo Borske opštine, prvi put se spominje u prvom turskom popisu Vidinskog Sandžaka iz 1454. godine. U periodu između dva svetska rata, Zlot je bio jedna od većih varošica istočne Srbije. Tradicionalna privreda oslanjala se prevashodno na stočarstvo, pačijanje, a kasnije je Zlot bio poznat po rudarenju. Kulturno-umetničko društvo Petar Radovanović počinje organizovani rad 1948. godine, dok 5 godina kasnije dobija svoje današnje ime. Nakon 1970. godine društvo je predstavljalo samostalni činilac u društvenom životu Zlota i Borskog kraja. 70. i 80. godina prošlog veka Kulturno-umetničko društvo Petar Radovanović imalo je zapažene uspehe na brojnim manifestacijama. Godine 1994. KUD je bio pobednik susreta sela na području Borske opštine. Kulturno-umetničko društvo Petar Radovanović Zlot na završnoj manifestaciji učestvuje sa sledećim tačkama. Čuli ste pevačku grupu sa pesmom Majkuca k Majfakut, nastupit će dečiji ansambl, solo instrumentalista na fruli Aleksandar Kulić sa kolom Budilica i stari folklor.